Podcast'a xwebûnê guhdar dikin li ser platformên Spotify, Spreaker, YouTube û SoundCloudê dikarin me bişopînin. Silav goderim podcasta xwebûnê, ez Zeynel Bulut bi bernameyekê din em bi hevrenin. Mêvanê bernameya me Parlamentera Êlihê Birêz Feleknaz Ûcayê em ê êrişên qirkirina siyasî û leşkerî yan ser Kurdan bi hevre binirxînin. Birêz Ûca destpêkê merheba ji we re. Serçava, silav birêz. Birêz Ûca niha êrişekê qirkirinê ya dewleta Türk ji 2015 û vir bi taybetî li ser Kurdan heye. Dewletê piştî ku bi dawîkirina pêvajoya çareseriyê ya bi rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan re dest bi pêvajoyeke nû kir û ev pêvajoyê di çi armanc dikir, çi dixwast pêk bîne û rastî rewşek çawa hat. Yani serî de silav birêzê me ji ber hemî bu dervanan em karin demî jî bibêjin civîna megekê ya 2014 ya dawî de esas plana xwe ya qirkirina ser gelê Kurd da dest pê kirin û di civîna megekê de plana çokdayînê ser gelê Kurd da ferz kirin. Ji wê rojê şûn ve êdî êriş katliam komkujî li ser gelê Kurd hatin dest pê kirin. Di vê derê tenê li Bakurê Kurdistanê bi êrişan, bi qayûman, bi girtin, bi talan, wêrankirinê, xirakirin û hilweşandina bajarên mîna li Sûriyê, li Nisîbînê, Cizîrê tenê têr nekir. Komkujî li tevaya destkeftin gelê Kurd hatin weşandin. Çi li Rojavayê Kurdistanê, çi li Başûrê Kurdistanê. û li ku derê Kurdek hebe, pirsgirêkeke Kurd li ku derê hebû, destkeftekî Kurda li ku derê hebû, êrişê xwe berfireh kirin. Îro em dibînin ku mijara Kurd dijminatê ku gelê Kurd re ne tenê li ser tevgera azadî xwe dide meşanin. Bi gotina şerê terorê îro em dibînin ku hemî Kurdan kiriye hedefa xwe. Dewleta Tirkiye û ji avakirina komara Tirkiye tenekî îro tüm dayên qirkirina gelê Kurd ji xwe re weke kêfxweşî dibînin. Hebûna iqtidara AKP MHP li ser şer e ji ber ku di siyasetê de têk çûne, di siyasetê de tiştekî ku bikin nemaye, tu kes baweriya xwe bi waneka nayne, têk çûne. Ji ber wê de tenê yek mijarekî de xwe piya digire, ew jî şer e. Gelo dewleta Tirkiye gihîşt armanca xwe an jî hêviyê wê şikiya li dijî berxwedana Kurdan. Yani ez bawer dikim me karar hesab nabike lemberî çokdayînê, qirkirinê li Serêkanî binêre, li Afrînê binêre, li Şengalê, li Maxmûrê berxwedaneke ew şawqa mezin hate meşandin. Îro li Başûrê Kurdistanê her çiyayekî de berxwedaneke ew destkeftî gelê Kurd û ew berxwedana ku gelê Kurd dimeşîne bu sedemê ku têkçûna waneka jî ev têkçûna wan jî pir pê acizbûn çêbiye wenda dike. Yani mezin zêdetir mezin wenda dike. Yani ne tenê de li milê leşkerî de hêza duyemîn ya NATO ya cîhanê de lê nikare lemberî gelê Kurd bi ser bikeve. Ev jî mesajeke mezin e. Yani gelê Kurd bi salan bi qatliyan bi komkujiya neqediya, îro jî neqede. Lê tiştekê ku erdnîgariya Kurdistanê tevayî dibin îşgalkirinekê de. Îro em dibînin ku roj bi roj şerê li Kurdistanê zêdetir dibe. Roj bi roj berxwedana gelê Kurd meztir dibe. Çiqas berxwedana Kurda mezin dibe, ew xwesî jî têkçûna dewletê zêdetir berpiçav xuya dike. Ji ber ku ew têkçûna xwe veşêre, ew xwesî jî di qada komkujî û îşgalkirinê dixwaze rojava xwe bide guhartin. Belê. Niha li Bakurê polîtikayeke sed saliya Komarê ku a dagirkerî û mêtingeriyê li ser gelê Kurd heye. Di heman demê de Efrîn, Serêkaniyê li Rojava polîtikayek bi vî rengî pêş xist. Niha gelo dora Başûrê Yani merev gerekê vekirî bibêje Başûrê erdnîgariya Başûrê Kurdistanê îro tê dagirkirin. Hikûmeta Başûrê Kurdistanê vê yekî weke îşgalkirinê bi nav nake, nabîne. Lê em hemî jî dizanin ku ev îşgalkirinekê mezin e û roj bi roj dewleta Tirkiye li Başûrê Kurdistanê ne tenê bargehê xwe. Di salê notî de terê 4-5 heb bargehê wan hebûn. Tu îro temaşe bike, îro bûne dehan bargehên wan hene. Ji bilê wan bargehan jî li her noxtekê wek navendekê îstihbaretî hatiye avakirin. Yani tu ji za xwe İbrahim Xelîl de derbas bibe li za xwe
جي كتب شيء حمي بنا قاد لشكري استخبارات تركي ميتي وسا خو بجي كرنا لباشوري كردستاني ايرو خزايا تبع باشوري كردستاني تي خراكرن جنگيز هولدينج لتركيا دتشال وداري اعتراف كرنا ببسري كاري در حكومة باشوري كردستاني سفير تركيا لهوليري بخوا اعتراف تكه كو جبوي اوبراسيوني ري تشيكرني دارستان حميتين راكرن او داري كل باشوري كردستاني جديكن دينه لتركي دفروشن يعني لسر خوزا كردستاني بازرگانيه كه جديكن يعني اشغال دكي ترناك كنت اشغال بكي تدزياوي درجه دكي مال ملكي بدرجه دكي افريج مدي مال ولاتيال ودري هاتن تالان كرن ويران كرن اشاي ودري حمي انين تركيا فروتن دزيك لهات كرن ناجي الباشور ويكي بيشتخل او قصدستان گند هاتن فالا كرن خانيوان هاتي ويران كرن دارستان هاتن برين ام فيجن او تيغوتون كو عرازيه كمزن يعني فروتن يعني اف جي شرمك مزن جبما كردا يعني كو ام دستور ددن امري ددن كو ارنيغاريا كردستاني ورا فروتن خوزای ما بیتالان کردن، ام جرا بیدنگ ببینن، ام تماشا بکن. گلو دنابرا حکومت باشوری کردستانی و دولت ترکیه ده چه هف پیمان هنه؟ ام گره که بیه که پرسون. و هف پیمان تنبه. شوا دستور لیت داین کودکاری ببره نگاریا باشوری کردستانی تالان که ویران بکه همه خوزای وی خراب بکه اشکال بکه خروج بروج زدتر وی داره بجی بکه و حكومة باشوري كردستاني جرى بيدنگ ببينه يعني ديمك تشتك تناو بريده استدما في بيدنگيه پیمانك لهفكرنك ان تشتكي دناي يعني هف پیمان جي دكاره هبه دبه كل سر اتفاق بري ايكو هاتونه كرن تشتي جدا جي هبه پیوست امره ونکی لکولینی وکی جبکه ده انجام ده حکومت باشوری کردستان رید ده دولت ترکی کو لوی داری اپراسیون خو قرکرنا سرگلی کرد جوی داری بمشینه رید ده نگاریا کردستانی وره اشغال کردن وره تالان کردن چونکه کو دستور و تنبه بالافری ترکیه نکارن هر روز رابن بچن نگاریا باشوری کردستانی بمب بکن کو دستورا حکومت باشوری کردستانی تنبه نکاره خوزای کردستانی تبای تالان بکه دستورا وان تنبه نکاره و داره اشغال بکه گندا والا بکه تهدید بکه شتین خو ببل و داره بجی بکه نه اکو دوی اپراسیون دجی بجی کرنه اکو دچن ام زانن حمیجی چتی کو النصره چاوا د افرین ده ام حمیجی زانن کو اف چتی ای به پسری کو روادنا جنا ده هی ل افرینجی ای کو روادنا جنین از دی دستوانده او کسن دیسا چتی کو دناف قرکرنا گلی کرد باکوری کردستانی ده جدی کرد ایرو همان چتی زینیت ل باشوری کردستانی جدی اشغال کرنه کده به دستورا حکومت باشوری کردستانی دیکم کجی ل باشور پکینه اف جی خطریه که daha mestrej berku bi desti Kurda ştatê meşandin. İro ku talan weran kirna axa Başûrî Kurdistan pê kirin wezîrê yani berpirsiyarê karê derve hikûmeta Başûrî Kurdistanê vêkê erê bike ji rêj bi operasyonê hatî kirin. Mumkîn e rêj bê operasyonê destûr didin. Li hemberî birêt de operasyoneke tê meşandin tu çawa dikarî jere bibêjî hevpeymanekê ji bo operasyonê rê hatî çêkirin zêde dar qutkirinê demek vê operasyonê de hûn jî hene yani ev pirsê vekirî gerek me pirs bike rolê hikûmeta Başûrî Kurdistanê îro di vê îşgalkirinê de di van operasyonê dawî de çi ye xirakirina xwezaya talankirina xwezaya Başûrî Kurdistanê ku îro tê meşandin رول حکومت باشوری کردستانی دیده چی دکشتن و ریشانده لسر اشغال کردن سر باشوری کردستانی خراب کردن سر گلی کرد دستوان ناو ده چیه هری داوی ریشار سر مخموره سیهای کورابون آگداری حکومت باشوری کردستانی پیه بود نبو جکودری اوسیات ورا کرن اجبك وانا قلت هنا دبيجان جهوليري هاتي راكرن تشتكي وصاهيه ديسا بيمانك وهوليري وشن بغداد السر شنغاري درخستن حمي بهذا جريداي نها اف هي دولة تركيا لدجي PKK سركفتنك نذكر بدس بخ لتشاي قمبيله لمتينا لغاري لزابي لحفتانينه وهر وكيد الافاشينه نها بتفكاريا PKK دخوازه VK pek binin. Hezin çektarın PKK xwestin biçin qada şer qada dibin kontrola geriladin. Vesayet ekon rastî êrişeke hat wê êrişê ji xuya dibû ku êrişeke
هوائیه لگوری و اف پرووکاسیونه که دخوازه کردان راست تخنوا شرکی شنبر يعني جبركو الدولة تركيا همبري PKK نكاره بسبكه دوان اوپراسیون داویده اشکال کنی داویده تشتكو خو ارمان ذکر بسر نکت ایرو دخوازل همبری وی شرکی براکوجی دنابرا کردا دبده تسبیکرن یعنی لیستکا دجمنه گلی کرد ابننوه جعولی و جو خواستن کردا تم همبری بکار ببینن ایرو جی یکسر ویکی بکارتینه جبی کود کاری به خو خلاص بکه یعنی خوشوی شریانه کی پاش بکشینه به جزای شرکی نابرا کردا دبدن تسبیکرن جدر و تماشا بکن لیست که وسط داد اسپیکرن امروز بیر بخن د سال نودو د جی همان رنگی ام ویژن چک دا پشمرگیان پر داوان و د جی پک که دا شرکرن و لخوام مکور هات جی و د قیدا جته هی جی سال نوتی و ایرو در خوام قرته اعتراف کرد به چتک وساکن کشتنا کردا به $50 خواستن بدن نشاندن ایرو جاره کنی ربازه که وسط خوازه بمشینه لی ایرو ام چتک جدا جد بینن شر براکوجی فایده کیجی چه دبه تاني فايدة دولة تركيا تشيبه جبكو دجمناتيا كردا ويتشيبه كشتنا كردا ويتشيبه كرد ويل همبري هاف شهر بكن تاني تركيا بي كيف خوش به جيجالي كربا كيف خوشي بيتشي نابه جبكو ام دزانن ايرو اول اسكا دولة تركيا دمشينه دجمناتيا كي نتاني بپككره دجمناتي هدف تاني نپككيه ايرو دجمناتي خوزايا كردستانه ارنيغاريا كردستانه ناوي كردستاني بخويه هر چپرچی کردستانی دستکفتی کردات کردره هبه او دستکفتی ایرو دبن ایری شکیده جبر وی که پیوست حکومت باشوری کردستان تایبت پده که نه لیستکا ترکی گره که وی که باش بزانی به و اف لیستکا خراکرین و پرچبونا کردستانه یکیتیه کردات خوزن بلا بکن پده که باش بزانی به که اف ایریش نتنی لنبری پکتیکه لنبری گلی کرد تواییه ایرو نگاریا باشوری کردستان تواییت اشکال کردن که ایرو پده که وی که نبینه که خوزه کردستان باشور تواییت تالان کردن ویران کردن وی که نبینه که ایرو قرقرنا که چه دبه لنگاریا باشوری کردستان تماشا کردن اری کردن وان کمکوجیه یعنی افجی خطریه که مزنه امگره که جبیره نکن دما چتین دایش برای خدان شنگالی برای خدان حولیره لپیشه حولیره گیری لچاوا کتن ناو بر خدانه کی لمخمور چاوا پیشمرگا و گیری لکلکا هفشار کرن چاوا الکوبانه لمری چتین دایش پیشمرگا و گیری ل وزاروکن گلی کرد به هفره ده همان مفزیده بر خدانه کرن پیوست اموی بر خدان جبیره نکن و ام بزانی بن برای تو کس لسر پیشمرگا آن سر گیری ل آن جی لسر گلی کرد بریاری بی آوای یا دا نزیکاتی بی آوای لیستی و سا خود تبلی نکن دیروک حسابت پرسه جبر ویجی پیوست گلی باشوری کردستانه لنبری دی شری بدنگ نمینه ببیجه ام بی بدنگی قبول نکن ام بی اشکال کنی قبول نکن ام دستور نادن و علی نگاری باشوری کردستانه آن پارچه که کردستان تبایی ولی اشکال کرد. بله ام تشتکی دناجی ببیر بخن ایلونا 2017 رفراندوم لباشورها چکرن جبونا کردستان که سر بخواه لی بله ایل همبری وی روشی هریز دا دنگی خود درخست پروفای داگر کرنا باشور آنجی بوجم باوی کی هلوشاندنا باشور کرد دولت ترکیه بود. کو ام بوج امبارگو اقدامی سر باشور دولت ترکیه بود. گفتن گران مالبات بارزانی و باش حکومت باشور خار دولت ترکیه بود. دامک پرزیدش سر در بسنبیه و تفکریه که بویرگی افته چواته. و دمیرجی لپارلمان ترکی همی پارتی بونه یک تنی هدف پاراستن رفراندوم کرد. لیدی سازی وقت گلی باکوری کردستانی ام وی رفراندومی وی بیاری خوی درکتن. ام مجلس جی من پاراستناوی کرد. من پاراستنا برای خوی باشوری کردستانی کرد. مگو ام وی رفراندومی مافی وانه بیار او بدن ام پیش کردن پیرادی کرد. ترکیه به امبارگو خوی خواستن به برچیبونه گلی می باشور تربیه بکن یعنی همه ریحاتن گرتن یعنی سر سینورجی تبلیغات لشکری دکرکو مداخله بکن تاوی کو آماده کاریه که اپراسیونه که اشکال کنی هات دست بکردن
دوی دمی ده ترسا مزن جوی رفراندومی چی بو اساس اپراسیونا کو ایرو تم شادن چیه جه انجام رفراندومی به هفره چی پیمان چی کربن چل هف کربن چه جه در کتبه روشه که چی در کتبه هولی ایرو انجاما وی رفراندومی جی اشکال کنه باشوری کردستان جی کو بدنگی حکومت باشوری کردستان یعنی جه امریکن پدکی کو اری دکی و اپراسیونی بیکرن جوی انجامه پدکه دکی دراوی شریده یعنی کی دراوی شریده از وقتیم در نیوی وی شریده جبکو ایکو رید ده ایکو دستور ده ایکو جره بدنگه ایکو چاوی خوش جره گرتیه اویه یعنی نا سینور درباس به او دچه کی دستور نده کی کار بچه از نه درباس به ماده کی گمر کده پاسپورتام مور نکن از کارم درباس بدن نه پارلمانترکم اما ویزا لشکری دچه یعنی گاوی هفکاری تنبه گاوی دستور نگره بالفره خوی شرط شود کار راکه گاوی دستور نگره چه همی خوزه کردستانی کار خراب که ریش وارد چه بکه او وزیری کاروانی در و بیکیجی لخوم خورتی اشکره جد بیجه اجبه اپراسیونی ری چیکری دیمت تو دستور دیت رید وقت کی جره تدویجی کرم که ور اپراسیون خوب که پرسکریک اوه یعنی دوی اپراسیون ده پده که تنبه و دمی برای داخلی که بده بیجه از لمری بیشترینه پرسکریک که مزن هه تشتی که دولت ترک نکاری بو بقدینه نکاری بو همبری پکه که شر بکه نکاری بو هزار پکه که تنبه که ایرو بشار براکوجی دخوازه جروجه خواب ده گهارتن جبروی کیجی گره که گلی باشوری کردستانی رینه ده که شرکی براکوجی بده ری چیکرن پده که گره که دستور نده شرکی براکوجی بده چیکرن یعنی ایرو دما یکیتیه گلی کرد انباستی که نمد بیجن جنانو آفرستر یکیتیه گلی کرده نه شرع براکوجیه یعنی خیانت هری مزن به گلی کرد ره که ایرو شرکی براکوجی کاره بی دست بیکرن جبروی گره که امره ندن شرع براکوجی گره که ام دلی دجمنه گلی کرد خوش نکن جبر که دجمنه گلی کرد خوازه کرده به هفته کشتن بسالاق گلی کرد قتل دکه چواد خیانت برید دکم کجا در چه بودی سر به دست کردان خواستم بمشینن ایرو جاره که نیره بازه که فساد گره لی دم دورانی و دمیجنه ایرو وکه هوا یعنی گلی کرد لمری وان کم کجا یا قرکرنه یا شر برا کجا و بدنگ ننینه برویج بانگامن پدکی رجی بانگامش بی گلی باشوری کردستانی جی حکمت باشوری کردستانی جی رینه دنج بیشتر براکوجی خودش منی گلی کرد هر روز مت کجه نه پرچه دیگه هر روز ارنیگاریا می اشکال دیگه کم کجی سوی ولاتی مدمشینه امرینه دنوی ام پیشه ما کم کجی بگیرن یعنی هدفا و نه پککه هدفا و ارنیگاریا کردستان تواییه منن کو ایرو پدکی و کی باش فهم نکه پیشی نگره و هولیر دست بچه و اتانی کی سلیمانی جی بچه حکومت باشوری کردستان چه دیگه جره بدنگه یعنی افج پرسکریکه که از باور نکن تو گلی کرد یک کرده که بل باشوری کردستانی کو اری کرنا وی اشکال کرنه بکه روزن زحمت لپیشیا منه اما گرک گل بخوش بریره خوب ده گل بدنگ نمینه یعنی که ماسی حکمت بکیجی گرک گل نهیله کو او قاسی درباس یعنی ام بیجن ای کردن ولا اخوه تفچو باشور تفچوه هندک ماه راستیجی داری دگیجه نیزیک اولیری ولی دچاتا کی شنگالی بخوده آخا باشور یک جنامینه میلیمتر کی داره نامینه یعنی گره که کرد کشی خوب ده سری خو پیشه وی کی بگیره کنه گره راستیجی آخا باشور توایی بچه بله دولت ترکیه حکومت بغداد و پدکه پیمانک چکرن لسر شنگالی شنگال کو ام بویژن جاره کدن تخبن کنترولا پدکه کو پدکه گلی شنگالی گلی زدی به دست چتان برده و کرکرنه کر روبرو هشت نه لگل برخدانا گلی ازدی کو دستونا ده هزک تکه شنگالی بدنگیک هیه اوه روشا شنگالی چاب و هم به روشه چادم اختیاری یعنی اف پیمانه هولیری بغداد تجمشان براستیج الهمبری ایرادا گلی شنگالی بو یعنی تشتی کو چتین داعش سه طبقه 14 بکنانی اما خواستم به هفره داوی بکن فرمانه چتین داعش یا سه طبقه فرمانه هفته سمی بو اوی پیمانه هولیری بغداد تجی فرمانه هفته چرمین یعنی پشتی کو فرمانه شنگالی جیانک نو هات آوا کرن جاره یکمین گلی شنگالی خود پارزه دایکن هفته سالی سلاح گرتن پاراستنا خو کرن نشته کی نو بو کو پاراستنا شنگالی د دسپیک د ازدیا بونا
باورد کم چتین دایشین کاری بو فرمانا شنگالی بمشینن فرمانا هفته سمین چه ندم پیوسته ایرادا شنگالیش گلی شنگالی به گلی شنگالی بخود برگره خوب بده اما اون شنگالی در کردن اون رویان و شنگال جدایش رهیش گلی شنگالی پیشت هنگ خو ایرادا خو پاراستنا خوب خود خوازه بکه ایراد شوات ایرشتی کی ایرو اف بر خودان اف جیانانو و بردوام بکه تو هیچ جنی کاره به ایرادا شنگالی برگره بستینه و مدید اوی بر خودانا وانی که بو سنمی کو اف پیمان نهشت بیکوره او روحی کل شنگالی هات آوا کرن روحی نتوا دموکراتیک و ایرو زمین کش بو جیانه که آزاده اف بسرکت و از دوی باوری دمجی گلی شنگالی ویرنه دل جاره کنی فرمان یان کن کجی بیا و بیکرن او کسی کو ایرو کلکا گلی شنگالی نینه ایشا گلی شنگالی پار هناکه لگلی شنگالی خودی در ناکه و حقی واجتنر سر گلی شنگالی بریاره بودن. بله. گلک سپاس بریز فلک نزجا. امجی سپاس کن سلام و رج به همه بدربانه. بله گودرم پودکاست خوابونی میوان برنامه ما پارلمانتر الحی بریز فلک نزجا بو مجرد برنامه ما جی ایرشین دولت ترکیه لسر باکو روجاوا و طیبتی جباشور کردستانی تفکریه و بپدکره حتی برنامه کدن به مدخوشید دمش.